Manaman and Kubur. O court Samat Chobiti Lavalap, OTS Parakot, Asho Sansal, Upon Kajan Katskat was a chorus, and so Turkish Mangi Makorus, with Tagalog, Misabulman, Manaman, Yarkin Kajan Masenta, Sonkan Korus, can we have your point and to Kuprar. Kalana near Mang Samat Court Lavalap, Kugiar Kajan Kupuran Beach, Euran Cup, Sengakian Konoti. Audible Ranwat, Chunsak, Ragajan Mangier, Severon Pegi, Iran Gajan, young kids, Kupramawi kids, Sengag Warong, Wewe Kupramui, and at small top the Northern and Ranwat. Katkita Sabul Marng in Sarawaya, when Kawit, Manament kids, Sengak Telokong, Maranki at small Pukon Ranwat. Mang Samat Court level up from which a mat Kelo Koporapor. Second party, Secretary Kakavakats, Posono Kamele, Arabangajan Koranga at John Pepper. The Kotkoros, we are the Sakarkita Hangir, Nimoranat Kaon, at Sontarson Komor, Jesus Christ. Amen. Kalangan Senator ko, nalil Juan Parontres, so kaya Kadkadaur sa Matay puro iban po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Atsen Abram, Senator Pwuhng Jr., Senator Isaac, Senator Ricky Carr, Senator Songse A. Edgar, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, Senator Stevie Gay Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfredson Latorre, Senator Daniel Laben, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendi Testuo Louis, Senator Benjamin H. Ludwig, That's me, Mike. Senator Makari Miguel, Senator Sheldon G. Knapp, Yes, ngay, Mike. Senator Nelbert A. Perez, Amen. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitaro I. Simina, Senator Francisco Simram, Mr. Speaker. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan essential magtay sa mulman ko quorum, try ka Kadkadaur sa matay uya kupur, mawak magatong kupuraya pinga kulian try ti uya. Sa mulmatay sa karatan Pwuhng, melal sa karan misi ko Pwuhng lap, pang kupuran nilap, sa karan kay po ni uwawala pang kupuran. Raksoko, wala pang kupuran ni Shoko, waon ko sa bulmalikan ko, nalalang ko, nangkanye ko. Wow toro rong labalap kay di koros palian tiyak, umocho o government. Waon ki kabina and Pohnpei, Honorable Joseph, waon ki Karyaon kabina, Honorable Movic, Mawaya Acting Governor, waon ki siyong ko pong labalap, Nelson Joseph, o yung amusyong ko pong kankoros. Pasakset itingal wow, o Vice Speaker, Honorable Michael, Honorable Senator Kankoros, lang sa Amoro, Eloisio Sericio, so masakano, lang kasampal, and way Kankoros nan kalaruwat. Men Pohnpei Koros nan Chamberwood nan kalalom, maslikin kala. Rakat, oktay leo pananan, uya kupurun ranwat, puwag floor leader, estu patang tail, ay pangulian tayo tiyo, patungan, pagkaran, Vice Speaker, ang kaluwag tayo nan, uya lamalam, uya kupurun ranwat. Vice Kalangan man Speaker. Kami gubra tungal sakar misagawa wangkap pili sa balmami amin tungal ma. Daytay terminal lang. Rotonan wasami ilang alamot man Speaker ay tungal wawang pang kubrami. Wawang nagkikombo ko pa Honorable Senator Koros. Ibilman kasamo kombo ko pa aman somasan kausap. Uyo somasan kausap.
sawanin tabak toyo mo patang kail ranut. Wang nagituon tatangkan o pelik ranmawan kaping kayamawang ton payunsak. Ni melel man speaker kamukubra ranmawan kaping o kangang ang ton wan kitian para lang isi storot. Nuliyaw ranut po na uteta sir tronta. Nan mumutwot ang walyaban wan kitikan. Man speaker nuwaw sa kami o mumutwot paki. Galangkak katarope o kamanala channel ran kaisa ko en regular session kapapakut. Chan salama kamagutin Vice Speaker karos modung kamaguto masani yay uwo masani show kamagut paita miya masani pen journal. Mr. Speaker. Kamui Chairman Carl. Mr. Speaker, bagi bantu ngalang kian semua nan matulen mamasan pencuaian. Uniban padre tunggal sekarang kabung kay pun wawan padre sabun mo mapita dia nilang. Tunggal wala pang kapurami ang Vice Speaker. Tunggal waw to rorong sunalay mo Chairman at Carl. Na sa buwafik Senator Edwin na napasokes Chairman R2 tunggal Pwuhng Gumelel Riye Kampakabayan Honorable Senator Kan Chorus. May Mr. Speaker ang journal nuwaw karakarak iman kamagat kailang kakriting timasin po sa pulman kita. Chan salama kamagat mamiyer mochair po yung utipan kamaguto miye Chorus modung kamaguto masani yay uwo masani show kamagat paita tayo riting tiyer o sa pulman kita sa pulman tayo journal and run kaisa kayo one regular session. Vice Speaker. Kailangan ng speaker pagi memotwot engkak korok tiang ratio walu Chan salama kawait na kamagutin Vice Speaker talan torok tiyan ng beisyu walu anson kat kilong kamutan ko sunat kan o resolution kan. Nakaros sabulman kia tutungalen kia rancho mau tay katlang mo tay lo pample po na sa supplementary Vice Speaker. kailangan ng speaker ni Misangun mo ng speaker yung sakara kami namumot ko sa balwet pagi kailang korok tiang dan order of the day iraisa ko Chancel kamagutin Vice Speaker talan torok tiyan ban order of the day ye standing committee report. Pwede mi utupan kamagutuwag tayo katkatiyar pan order of the day ye standing committee report o ipan po na sa Chief Clerk. Standing Committee Report number Yabkiwan is a Caroline sa Kumao Mepet Legislature Bill number is a Caroline sa tayo sa Salmi Committee on Resources and Development. Kailangan tayo nagkakatiyan ang masa na report ay ipan po na sa Committee and R&T Melel Chairman Edward. Chairman. Kailangan ng promi Honorable Speaker. Honorable Speaker kung kupure mo na ipacha yan pagipang promi may yan kagan pachang sa bulumay. Sekarang kay wani yo wow esansala kay chingol wow bang promi Honorable Speaker Pwuhng Honorable Vice Speaker Honorable Senators kan so one mesansaler sansalengar mall watch me yang uya kupuren ning sangach yang agi staff Honorable Speaker men bachuan o motion kalang ka kecheng nan masan ben standing committee report uya kuwani sa kaw labinyal risak limaw pagkaryaman Chancel ang mga kamagutin Chairman Edward, Chorus Modung kamagutin masani yay, uwa masani show, pwede kamagutin po ito tayo bang katiyanan masani pa. May kupuruin po na si mga Chairman and kagan kabiyata sa mga tayo masani pa report. Kamuy? Kailangan ng promi Honorable Speaker kakachek kaya sa pali chingol sa karan ko. Honorable Speaker kung kaching kupura po yung kakan oralabe. Standing Committee Bolyan sa Pwuhng Committee na R&T o oralabe Standing Committee Report riyap ko na isa kayo labinyal risak limaw magkawkawait kamutang ko sanat
Riyasak Riau Labinyal Riyasak Payo. Honorable Speaker, kamutang ko Senate Labinyal Riyasak Limao Labinyal Riyasak Riau Labinyal Riyasak Payo. May patch-patchongan kamutang ko Senate yu Chalanggagan Registry Motorboat. As standing committee report Riyab ko wanisak kayo Labinyal Riyasak Limao Kaukawait Karong-ronggan mawiyawiyang kamutang ko Senate Riyasak Riau Labinyal Riyasak Payo. Nintuan sabol mo committee na RNT pachoyang nan karong-rong ben kamutang ko Senate watch. Honorable Speaker, Honorable Senators kan sansal nan kamutan nan reports Riyab ko wanisak kayo Labinyal Riyasak Limao. Mesabol mo committee na RNT pachawan Kuwait. Ala Kuwait melil sang executive of yay Office in AG Department of Public Safety, Fish and Wildlife, Office of Fisheries and Aquaculture. Honorable Speaker, esansal makawait kan mapachoto sang executive o pugitiyang nan standing committee report watch o bil pugitiyang ng kamutang ko Senate macheban katsiyang lala na ng supis. O imen pachowan me iraigan me pachoto sang executive uchung kamutang ko Senate mamiya. Honorable Speaker, sabol mo committee na RNT bil pachola lala o bil pachoyang iray local chief executives in paywatch yang agi taga-paybay kan. Even pachowan me sabon marail taray chung luchuch melap ap mie aray chung reservation me pit kamutang point and registration me mie nan kamutang ko Senate. Even pachowan me sabon mo committee na RNT bil pugati o ban kagan katete nanansu me cebang kacheng nan masad ben kamutang ko Senate. Honorable Speaker, nan standing committee report me pachabang promail imen pachawan me karong-rong bil pachoyang general public the boat owner sansal me lisyo bil pachabasangar pang promail ong raigan me yang pachayang sabon mo committee o uya karong-rong watch imen nen sansal me fishing club Kopaliki surf club o SPC utang well represented na nanso makarong-rong kan wiyaw pasabol marail input may nanenlap imen pachowan manananso makarong-rong wiyaw-wiyang rail general public the boat owner kan. Honorable Speaker, akasampal Kuwait mapachoto sang rail mayang karong-rong nananso karong-rong wiyaw-wiyang rail por Kuwait ki aray luchuch ong kamutang ko Senate na miya. Wagi miyaan so may rail yang apwal nanset nintuan aray chungol poch kan pisang rail Probable pachuan tiar apresulakak pachuan Pwuhng ale pusoche men katete yu me pachore rail no ka katete yang office sochul libil maray chungol poch mo. Honorable Speaker, sabol mo may committee na RNT, pachola o pachoyang na executive. Kuwait me chocho, Honorable Speaker, me elayang sabol mo committee na RNT, akagan pachoyang na executive o uchmo to report watch pang promi o pang pro Honorable Senators kan, Honorable Speaker. O esansal, me makupur pan kupureta Chailang kagan register yala motorboat amonima registration in Portsmouth the registration in Portsmouth in collected sangye aba na bali o nga search and rescue nintuan Kuwait may sabon mo committee in RNT Kuwait o Kuwait choror me sabon mo committee in RNT pachuan kasampaligi Rapachuan kamelele me ni ansu yu me suset men Pohnpei sang Paywatch
kaitigan penini chiki aray chungolawal. Uyan pay watch unsak. Kawal so settlement evan pay sang pay watch. Ayi ni songan mom watch. Kailan kakan registry mo report kan po. And kakan uya kawalin way watch. Maso settlement bang pay and pay sang pay watch. Honorable Speaker, kung kubureya po pachuan ni Chevene evan pachuan report yen kakan noralep. Imen pagida yen kakan pay tuwasach. Pumay yen kakan pachuan rail honorable senators kan yang pachuan sa committee na RNT. Tapi soja level honorable senators met chungalan ki desabul man ki pay kasal iran ka wait. Pote to ko chen kakan pass. Kalangan from honorable Speaker. Kalangan Chairman at Ward, Pwuhng Kapesen report, Masansal Chang Kamir, Mieta Masinabe, Kamir, Senator at Kalangan Speaker, Adrian Salmi Sakaratan, Taibuni, Wall, Memia, Melel one can come Vice Honorable Member Kan, we ride Kan, Mayam Patrang Trial means in Ranet, and Chamber Wood for Masliki. He will. Kayo iman tiyang uyay kaping pangpran German RND on report lo masansal mo Thailand what main sinira kay may naleta clarification main sansal ma German kasalatan ane sa karata may uyayar may tuwang iray local chief executive kan koroso na Pahrek Outer Island. When kayon kalalbag may man patawan sayar mo na sansal mo Outer Island mo na bil buksan sa abot wagi sudah karani police station o we have been registration abe o isme bantetek ma isme report register to show mo bang uya logistical issue yo wong Israel kan mawaran ke port rol taga I baik itu kubur I ong ya ni I patawan uya ulia pen melel sabwa ke moin I patawan me registration bang uya I issue me bang moin Pwuhng iran kabal, wagi income level in ton takeo, essential mo me activity. Ere mo. Besides that, on time we have been registration in Outer Island kan Pwuhng yawi magatay pa delegated municipal government and kak register report kan sa yamu mo na pa tatok mo inewuro. Main issue registration fee yang utong maakak and kak dedicated ang wasakis and kak dedicated awi ipatuan bil kamelalam niya balpenapet ewan sokis samalar eu remaparata on registration sang municipal kan wagis tosa kan bilkin nene pesang registration fee yatuan registration fee in port mapan kapal ni songon mo. Mr. Speaker, we have been safety main kalalabak na pit safety even patawan ma issue safety we are kisen registration ni ang sa mga ramasmen ban register port yo ni songon tip so ko ipananan te straight up registration unit or sort of pen tip so meban we are without requirement I paton wata wasakis me ita me paton may have communication devices to song kan meban so wasira re moinong we have been registration well ki Thailand bilgak torre Israel kan meban men light la masligen paina tame ban torre Israel sang well ki Thailand bil nok spend ki tel ben money to money loud
ong search and rescue masuk kanana pen requirement in someone per tapen yang rail yang sumarapang kotre yewi matau main issue me when sansaleng kita rawat when it comes to commercial boats yang mona try pa nek pesang nampungan leisure o commercial when tabiluya line yo megis etiet retail answer karyang port koros ikak patawan nawaran menton bay akakuya commercial o akakuya ben mamay dari kayan so magdaiban anane mo intaki Israel social kan rangkak distinguish nan pungan tame uya commercial o tame kang uya ong leisurely use mo ne kisapal mo ya Thailand ka kutan nek pesang irariawo ong uya kan wa kayan so trail me mo mi ora trail port mag trail pil patrola ta katila masliki the Pohnpei na laito agak tepila tama mia magatrail gak net ke poin kak corporate poinan cash apilkan uyau whether taken net kian ni market o te magatrail paying pitaxeli on the side o uyan net panato are apa buka main kasambal main essential main ngai mesudah patroan utan Pero moin kawit penape, moin last kila tame report wat song na chief, moin essential mo me palian TPS, the public safety bill kasaleta me ma kosonet wat pang kamanamanta anticipation in kalautlan budget pan ni. Re ong meganin mo email aleti ta kawit ma ni matmataw essential mo me kasalata me filmia me essential nan report me Israel officer kan me pan pain patrola o mo spray yang registration number kan te song kan me mie ma essential ma officer tape me Israel anticipate me Israel pan anane o yawan budget me bangkak en lautla ma mie me got essential ama sotra abil mo amoy na bil mo na konang an essential yang trial pogi utan ultimately at the end of the day utan try ma yei kawai to try bang kalau la budget in Bollywood pogi anticipate me resource o manpower panana pe utan one tray yu try banana ne trial kak mindful mag try banana ne kat kita pun kosanet kasambalwat dan kakan dan tato kap sote wasam me pang kapoya gala poki tre kan me pani dari Germany itu wasa main kayu main ni ayu ya uli pen Ireland main itu me kasambal yang ya puin kak yang sawas makosanet wat pang kamanaman la yang mon registration pan implemented on the outer island mo ini person ki tunggal kalalabakin prana trap iretikan ma bilkak sawas bilkam kalangan Senator Edwin pemawar ang po na Senator Simon kalangan ng my speaker monitan patpato man sa rangot ay men pagi luwaw ay tuhod sa kantang kikin ni wow kapatol sa porno me sansele nilang men sa rangot dan walwot itu walwaw dan probable all the vice speaker floor leader honorable senator kan koros filmen yang onki o kasamo karton o may sobra sa kausa po mo patang tayo rangot o tuon company patang tayo speaker men patang ito wal chairman dan committee and payanway o kasalita ito wal tut ang tatawag na tayo mamasari asot essential me
talk loud committee kat yang nade depan yang nade o committee pil kasit me song question net ko sompal lo loud womet sudah ka kena polta to yo kupura win Pohnpei pon opal talan committee kamelele men ya tay tang kotna nan di yasin question net dut tay tangkak dia tawasakan anane kamaulat we engkak oke kalau yang dia senang masakan hari sangat karabawo Mr. Speaker we kamele memiyok burakan ya tebe masani questionnaire me pit one size machine kawai din questionnaire duot machine pulangan parking sa klimaw apa essential merabukat hit memur malakan sa trader parking paiso kalalita parking sa klimaw kayo mararam pupuk open ko sa king cash hari kasih pamiya me parking sa klimaw pan inanentura mas Sangat karaba buku implement kita lebih kat penalty phase maluatan kat yang murai lah penalty phase misalnya na report. Sangat karaba buka speaker menu wow pagi kita lebih supplement kita report niat pangkot lang ng question itu atau masa niat suka pelan committee pasal kat panisiala o corporate. Hari sangat karaba way mengkamagat kita lebih kat di masa report. Itu supplement kita. Masalah macam ben report ay ban policy kamagit memie. Talen utung ti macam ben report. Karos me utung kamagit macam ni Pwuhng macam ni show kamagit paita ter utung tiar macam ben standing committee report riap ko ni sa ke ulab niya ri sa klima. Karos me utung standing committee report what macam ni Pwuhng macam ni show Ranwood dari supplement kita kemudian question standing committee report number riap kuwan isa ke ulibin yari isa klimaw siyang committee and R&T. May the report chief? Salam Mr. Speaker. Report ay panponasip kumatay vice speaker. Kailangan ng government speaker tsaka sa pahalin wow ibarawan sa karegam ng mumutuat pagkikalang kakturok tiyang raisak tayo pul kalendar. Kariyaman. Dahil pan turok tiyaman pag kita magkaroon kumalma naman. Kaysa paler ong nasa pulmatay wiya kupuro essential me kawaitan vice speaker tayo dan katiyang paan ng basic payo yay bill calendar o tayo katiyang paan ng basic payo o paan po na sa chief clerk. Legislature Bill number Isak Riola and Isak Payo, Legislature Draft 1, a bill for an act adding a new Title 72 to the Pohnpei Code relative to boarding which title contains a new Chapter 1 entitled Motorboat Registration and for other purposes ang nawatawat kayo. Tayo dan katiyang ang masin pa paan po na sa chairman network. Alangan ng promio honorable speaker ng kakachipleo kaya sa palay singal sa karan wow sa karan ko promio honorable senators kan kaya lang kakachiyang nan masin ban LP number Isak Riao Labinyal Isak Payo LT1 for first reading. Kariyaman. Ansya lang mga kamagito, karos mautong kamagito, masa ni Yay, Pwuhng, masa ni Show, kamagit paita, yan masa na ba, Chairman, at work. Alangan ng promio honorable speaker kakachiyang kaya sa palay singal sa karan wow honorable speaker LP number Isak Riao Labinyal Isak Payo yay standing committee report kawait kaya lang pachawanta Melel Lintuan standing committee report Riap ki Wanisa kayo Labinyal Isak Payo Kawait ki
kawit kan sansal sang nan karong-karong Apple long nan kamotang ko sa network songon mo the reservation mamiya sang Israel local chief executives kan ma-concern ki puy-puyin class in coach kan sansal masabol mo committee na RNT pachongan sang elep wasakan kin puy-puy ki chala isa ka pachoti ang chala limaw o nan kamamotang ko sa network wasakan kagan apwali one class tabe chay bang kagan register abil sansal class che payo chay bang kagan register ng kamamotang ko sa network Honorable Speaker ipagbagi chay lang kagan kupureta watawat kayo amamiya eusangan kupur choror sang Honorable Senators kan marakagan kawit alakap chay bang kachin ang watawat karyaw aragak kupureta amendment buwan kagan uya kupuran uchuch o kamutang ko Senate Watch ang kagan pachawanti kupurmawan watawat kayo watawat karyaw Honorable Speaker kung kupure ang kagan pachawan teacher kailangan Magburay po rin Senator Perez. Kailangan, Mr. Speaker, muna iban yang bado-bado ay man kayut yang gito ang Sekretarian Kabeng. Wow, kapatayang na kumsiyang kiyerong sa matay court. Bacang sa malumumi kartaan wa matsiyang erong labalabakan mo. Kung Speaker Vice, Honorable Members Chorus, so iralgan niyang dahil ng Kadkadaur. Mr. Speaker, kusunatuat mau intention kusunatuat at tanan Legislature wong safety and aramas. Namun patunan kusunatuat ansawat emon kusunatuat kogota buktail ananek sinsent om terugtaan sent mata-matawat di tuhan reservation ini peninduan adail paruan septakati kiran kamatawat engak sawase maur naramas menen expense kan magin kota buena pali search and rescue ni arama sa managing salungala. Ni may baruan intention kamatawat ng tapiyo at pandatok o ibaruan matatawat tama luwadi ang kakaleti ututan aramas koros dan Pohnpei. Kami paruan na list mapatayang orang-orang kan itu paruan da may matrinim. Kerjaw Mr. Chairman, Mr. Speaker, dan kamatang kusunatuat dan sanction portion wasan dan kusunatuat bil sura unsagla bil kalau dela limang kamatawat men reksent paruan kalau golok point 5 ya apshote seliti taka betraira sangni karbe Mr. Speaker magtaiban pass first reading ranwat wo kabrela kamdian check mau we tama bil sansan dan eu me ele yang wela LT1 Israel sion kakela kusunatkan ite marabangkak site ki portreo maban mie probable cause. Sa speaker nan datogan kakela kusunat sound ora magan karayang police officer man te sion kakela kusunat man engak kawo kiti men takatakyo. Asura na net probable cause. Abil banana engak mie reasonable suspicious
kaitek probable cause me ban kaugiti te kak alegi kaugiti aramasaman Pwuhng observation. Abanan reasonable suspicion seri wasame perbaruan probable cause. Mr. Speaker, yagis madama ban kalwatela kamadang ko senatod. Wani polis ka na ban tang sili maraglang songgoros mau aray limilimek me potro kawala ko senat suka karayang aray kautu potro. Patami chansal nan ko senatod aban with probable cause. Dari chailan abali ni wadawat kayo chail kabrayang appropriate committee bukan abali yang mesin ko sunutkan mo kulangan gagpatsayan ko sunutkan. Kailangan sa Speaker. Power Senator Perez, Senator Cor. Langan may Mr. Speaker, itong alwasabal bangko pura mo yung bangko pura kan kores. Pwede nga itong al-chairman and committee na RNT nang kawit name may uyayar ng report o kamutang ko senadwat. Kami lala may simapit business ko senad ready commercial fishing nan depensit in Pohnpei. Business may mamasin lang, dapat lang, tour operator. Kami lala may reumason. Ang wasa may sensor probable cause, mga buka within 80 ban lala to. Ito mo ko sa nato patuan, 80 and check wasa. Mabil wasa patuan probable cause patuan lala, as bang kawala ko sa nato. Ang kupukupuran, reasonable suspicion of probable cause, mga patya nagwo and police ka, right ngal. Tamban lang malangubong nakasanedi. May Mr. Speaker, kami lang na mag-question magkamanamanta nan maluod uya ko sinatin Pohnpei. May nga kita kaya hindi ko koros. So kami lang na uya pan registration mabang kabal asda nanen uya. Kami lang magkaya nan muayu. Tatago tanan mukit. Iyang padang karong-karong. Iraikan may bilpato to karong-karong ibilkan juwang nan matang. Ikamelala may utang rawutun tatagot. Dahil kan makin wiyawi board ran bukat may mau, mesin mau, toto may lalay tap, miya makin juwang kapal. Ipadang kawitin Senator Simon. Dahil kapiyata may ko tekat lang mo dahil. Kamalang ko Senator nagmagmagit nintuan atay pa mga mangyata kapal kan may aramas pantuan. May Mr. Speaker, kamerala may indang tang ko Senator inanang kanay ni. Padawan murang kama naman tang ko Senator nan madaling sumpong riyaw ay tibang kawo ito we have an enforcement. Naraman na patiyang mo murang kama naman tang ko Senator o law ni aban manaman aban abmagin ni chanwariye unrega resa kono abnan madalinan sewo kamban kakalaka ko Senate and utan ka na bata awareness program bang Pohnpei yang agad tagan lukikan wewen niya men kamelelan tatawad and wiyaw porang kakaway ito wasakan bang kamawala kamawang ko Senate wad malwatan na na pali ele wasame malwatan kubukubure o kakuyaw kamawang ko Senate mur wiyaw itan wasan 18 soap kabel Pohnpei atau wasan 18 port kabel Pohnpei. And miya sabis government pa na pali yang rail kan met ken waran ko port agday laptop yata sa kan tatawag rumah pa tatawag magatiya and we accent tatawag kami din RNT wasan 18 port and we have ita kabel Pohnpei yang agad tagan lagikan o isang port bukat ma-register man ba tatawag so tubog sang registration in Stosa tatawag kiyal port and we are iran kubukubura lakampali an santi wasa koros mo port kan kin pay Pohnpei an we awita tuwa tani takika wasa binana kamala ari iman we ay tungal kapang ang kami tu bagi tatago di kamelala me apan mawang men Pohnpei koros may tungalan ki tenwaran ko port i kamelala maray kawit yang badan tatawag do ya ben tatawag me teka dia lale kawit makan patulong ipagtutok sila kawin luk makan patu beseng kaidan koros kan patuto
kasambal ki eso de men madalni ma women kamelele metatawad ni banapol tabilban yang agawin madalni on enforcement kamelele me tatawagan kagala ko kasunod me memoranwad me Pwuhng nan pungan public safety in Pohnpei state o local government kang kakpiliyang sawas kakapali ananan registration ban mokit nan local government kan melel authorization kan me banan ke kapal kawit pang yaw yang rai we haven't talk training or something kan Mr. Speaker Patuan membuat sudah tahu dan pantala. Pue nan orang ngambil sainsan pali gay kau na prensawas. SPC, US Embassy, Kaman Embassy pali gay semua susit kin leliang kapal rai makan mungkin. Kamu kita rai tunggal chat. Rai tunggal kau na batan nan orang may patuan rebilment susit koro safety equipment. Yang aki i-perp tupsoyo me tuwa de cellphone. Apakah kasaleta wasa sedulbil nan sampa metup sobat pada nan pod aban mengayang rail kan makan rapaki rai mapela information choto me rakawai to me sainsal me utan ro utung song ko sanat wot o kaiten Pohnpei to me kadkati song ko sanat wot wei ta ko choto piliang nan diang song ko sanat wot dan ni ikapang ko malwot Melel diyan legislature kaysa kasi na tutok tayo kamanata magkatay kamawa pasantin melel state in FSMTC kamelel mabani yew met tayo bang kamanata ebili ka kuya sa matay tayo newang priya child senador tagachikan nan kapal mesan sang chairman penine maray tungal Pohnpei la atiyarak motulak Apo itu sudah main kata me orang rail polisi na besar kan sudah kapura itu. Hari kami lele me apel tan kosen network pan so se sangan kapal me tua tu melel kapal bukan sudah bang kalap parata apni akan parata akan uyala kapuna tinu boy. Ang me pitata song safety o money and kita iuya ben tatap met. Utan tatawad pan mokit kuan kamoya la safety uya ben tatak ma public safety panapali utan fee kay pananam ya buena leta sticker de tipsun tatangkan ma panapol iman kamelele me kosenet buat public safety bil bangkawo ito uya benarai panapali ma banana ka totolang workforce iman kamelele ma kawo ito ban utan ko nengan uya rai chungal memen pagi selkat lang motel kamanata kosenet buat kainan be mau bersama tayo dok sudah kan musik lang mo rin ko sa nadya kamanaman lang o kahit yan ito ko sa nad magtaibang kamanata at tayo lapapali ko met miya ko sa nad kamkamti mo na pilapali ranwat mamalwat pan mo ito may banrasa yung sangwat watit kamanaman daw tayo nandiyan kainan nila Remay Mr. Speaker nuwa karak-karak ipatya ng itong chairman o sagara malwat Kalangak sa bulman kita ang watawat kayo ko sa network. Kalangan may Mr. Kariyaman. Chanchal makamagit mayor. Monitor ban kamagit po na siya kamagit o mayor masin ben kamutan ko sa net. Speaker. Kamoy. Speaker. Si Parawan magdayabang kamanala watawat kayo. Kamdiyan kag chay kumaraban kaburelong teso ismakak sa gilong floor amendment ikologol chay chong reservation kusanet tiu talang kamanala bawyawi ki eichigan kawoy dito uyepe ongye stuya kusanet unsagiyo maichimang momoto ba o moto lan pali isakeo lan risak payo risak lamang Sidung kilanda sa kolokologo Laban point up sure seliti takabetira. Anane sanction mo en gagunsak. Ma kamtiga kapatay rai kaproto. Kalangan Chairman Perez kawait mau chanchal me kawait bukan well noted Chairman by amendment kakapali irobukaw. Okay. Masular masun ben irobo. Kamu Senator Edwin. Igala Mr. Speaker.
Pwuhng tungal wa. May kami min patawan. May ni songon Pohnpei me song Warren Yard ka. Ite rail men pe tait sang o Pohnpei ka mo ito rail. Mo matmataw yo mana na ben ni exemption ong songon o mo karasa pa bilyat ka diyan sa melel to rail yawan waray na ray bami me waran ka rana na register ka so. Pero mo iran mo matmataw yo met mo bil jet ski abe ma fall within the category of tamami met o magray ba bil anana pen registration in jet ski and bil yang near motor yo yang pache mo even kasaleta apo buka ko ma banana na ben floor amendment ko Thailand ka songan entertain tema and apuela maso ama ko I kuran mo tuat wala na mamawar I kamelele me tail huevo penel me bangka manaman first reading homona tail bangka dia nang karyaw kem seglan watawat mi floor amendment bana polno o encourage Senator Gan Koros kamelele me konyangan mi floor amendment mo kamawi la mau ko sunet wat ak mai kat kilong pen ka kulian tail nim tato ka champalot na katay gatla mo Masalar masin pe pan pona sa kamagit Thailand rutung ti masin pe Koros mo utung Thailand rutung ti masin pe masan I Pwuhng masan I show kamagit paita Thailand rutung ti masin pe kamutan ko sunnet Koros mo utung Thailand kamanata kamutan ko sunnet riyasak riyaw lebenya riyasak payu wal T1 ong watawat kayu masan I Pwuhng masan I show kamagit paita ruk tay kamanada kamutan ko sunnet word ong watawat kayu Masular kamutan ko sunnet panpil calendar ay panpona sa Vice Speaker Kalangan speaker inuwaw ipadawang sakray kami yung mumutuot sakit kalen ropo sa paltalang ka ni Raisa ko Chancellor Mao kamagit Thailand sa paltala pan order of the day ay standing committee report pwede kamagit utupan kamagit emi of Thailand sa paltala pan standing committee report o Thailand Kadkadaur pan standing committee report speaker kami Vice Speaker sakray kami yung mumut kasampalwat paginawaw kalang ka place ang standing committee report riyab ruwan ay sakriyaw lapinial riyab saklimaw Amen. Chancellor Mao kaway din Vice Speaker pwede emi utupan kamagit to pwede ansyo ay men patuan pag Thailand place kamuta standing committee report riyab kuwan ay sakriyaw lapinial riyab saklimaw pan sabal matay standing committee report Makoros place here ay panpona sa Chief Clerk Standing committee report number Pwuhng Sakriala sa Kulmao mapit Legislature Bill number Pwuhng sa Kulmao sang sa Committee on Finance Thailand kakatianan masin by panpona sa Chairman Carl Kailangan may Mr. Speaker kan pada sa mga kamitin muni maway itong alwa sa Bangko Promoyo Bangko Purakan Kores Mr. Speaker muni bang patoyang nan-report at sa lungasang Kupurakan iman tungalan kemasan semua o pagkumalawat ang kakasamuan kepada don South Africa Pwuhng so masin ko sa punway no o lukan tolan wanik kami sa ng PTA mapatiyang tayo masang rawa di man pagkayo lapo-lapon Kailangan Mr. Speaker nawawa karakara kepada sa mga kamatin muni o kamagat maluwat kailan ka kuya kuburgi standing committee report riyo ko ni Sakriyaw laban yari sa klima Amen. Chancellor Mao kamagat and Chairman Koros Mautung kamagat to masani Pwuhng masani show kamagat ya pwaitak tayo pangkatianan masani pen report kami Chairman kailangan may Mr. Speaker standing committee report
Rio bukuan isak Riau leban ya isak limau witan kamodang ko senat sila bukuan isak leban ya isak limau. Leban kamau yala sama dahil ko senat in budget and tiyan muna Rio ke Rio isak kuno. O kainan na yang wasakan mana na pol melel ni karwaru ranwat special election in Winkiti. Sansal memoni makamanata tatagan mabana pol na nusus chororwat awiyawin nan paran mono riyagit riyasak limau ranwat ay katir nan paran mono riyagit riyasak kuno karinan kawid mamiya makamajipato yang lala eso to konati musaglan tiyan mono riyagit riyasak limau me chay kaunsak di September silisak hari ikawid ko mapagpagtong pan kupurakan may isang rawad nan standing kami report wat luwan mono wo essential 19,000 matutak la aluwa pon may ang agad ala pagad sila bugasili sa kisu travel all others tuwanan agad papagay sa kisu o piyo wal talakit and kak may ta o kamanamanang nandiyan mono wat puan kakapali expense kan chorus mabali special election in win kiti mamagit ranwat padoti sang mo may Mr. Speaker one moni yu mamalwad pil kamanata sang ni eupenenta to kawid mamiya sang kamban moni o sang kamatin moni one moni yu me legislature kamanata ang sukis nan tiyan moni riyagit riyasak limau pwede government de to ang ki office yu me uya and Pohnpei Consumer Association yan so me repair sa matay office lab magmagit ang so me tatawag musagla amie kawai choror me wen mon makasante na pali lisin wasaw anut patutas ni subsidy po anutan ka kapali anan and eupenan tatawag makonengan mi anan bungan Pohnpei State Government o Pohnpei Consumer Association akay tenen wiya ko Pohnpei State tatawag ki ken pasaraylo niya wiya ki office kamelele me kupursaban kin miya sang Pohnpei Consumer Association nansukan koros mo government pa na office wo office and kaktatangki akay tenen pa doon wiya pen lease sa waspen tatawag niya ban mo gidangkin wiya subsidy ay may presidential bank purakan men sang rawad may Mr. Speaker wan jala nen limagid mamalwat kamanataw an kakukitagiyang wiya pen subsidy o paliyang Pohnpei Consumer Association. Sirisan sa lang report ay men padawan met kasampalin Pohnpei Consumer Association po iray mo pukwa kaya pwelben iray met sa pulman kitong anan choror disability o aray tungal totok melap to kibe Pohnpei padawan marabil kaw-kaw na workshop yu me consultant kanen buin Australia pampato to eugiyang rail rekamanamantan mo nuwo di kamelele ebilman so sa tatako pan mogit nan madarin wike umuran ranwat ibadawan tamat puen wiya iran kupu-kupur ang kasampalin kamanamantan mo nuwo nan sa matay session wat may Mr. Speaker i kaway torala priyawat me pasana tatawagan committee essential nan standing committee report riyaw ko ni sa riyaw laban yaw riyaw sa kalangan may Mr. Speaker kalangan Chairman Carl pwede kapesi ta kawawan standing committee report riyaw ko ni sa riyaw laban yaw riyaw sa limao ito masin ng pagbilag kami pa Speaker bago jalo sa tumatimasan ba Masular masan pa ban po na sa kamagut channel tumatimasan ng report karos mo tung kamagut masan ni o masani show kamagut paitar karos ma utung standing committee report riyap ko na isak riyaw lebanya riyaw isak limao masani o masani show kamagut paitar o chay kamanalar utung atar standing committee riyap ko na isak riyaw lebanya riyaw isak limao masulas standing committee report ay ban po na sa Speaker kalangan Speaker musangan mo sakaran mo sa pali sakaran mo tuwat bago bitalang drop o sa paltiyang iraisak tayo tampil kalamber chansal kamagut mamiya pwede yan show
Opo kamagita miya yoro miya karyaman payment patuan Thailand katiyan po ng basic payo yay Bill Calendar. Appointment po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Silipki 186 line reisa Kulmao Bill for an Act amending Selo number 11L-77-25 the Comprehensive Budget Act for Fiscal Year 2026 and for other purposes. Uniwatawat kayo. Thailand kakatiyan ang masin paypan po na sa Chairman Court. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko promoyo, bangko purakan koros. Ipiliw ba ito sa mga kamitin mo ni o nuwaw karakara kamagod maluwa Thailand kak uya ko yang watawat kayo kamundang ko sinat sa lugo na isag limang lari isag limang. Koros mo itong kamagito masaniyay uwa masaniso kamagot paitar dahil miya masan na Chairman. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko promoyo, bangko purakan koros. Yaralap kamundang ko sinat sa lugo na isag limang lari isag limang kawit maluwat ang kakamanada wandala lop kit isipukil may isak tayo nintuwan ya kanan dinan pilwat kakapali usus choro ranaw deta ser chendan uli benuin kitinan maluwat mesansal tatagon usus magmagit ranwat patyang met jalanen limagit na maluwat kamanada nantiyan monin mo up laps an kamanaman long nan kamatay tiyan monuwat niya ban wako wala subsidy ya kay den lease ya tatang ki 10% Pohnpei Consumer Association miya aso ki samalar din duan absentee na yan tatang office wo. Pero may Mr. Speaker kamelele me tama santiyan nan ko senat pagi uya tatang yu me malwad kupuralar apsu ko na ditiyan mo ni may musagda September silisak and parwad ay kamelele me HR kawid mamir tialang kadlaw ya kerkiyang kupura dahil ang kayun wadawat kalangan may Mr. Speaker. Diyan siya lang mga kawid diyan siya na sa Chairman. Speaker, kami Motion and close debate. Riyaman. masular masanaban kamutan ko sa natsilub kung ano isak labinyari isak limaw panpo na sa kamagot tayo na utung timasan. Karos mo utong kamagot masaniyay uwang masaniso kamagot paitar tayo utung tiyan masanaban. Karos mo utong tayo ng kamanata kamutan ko sa natsilub kung ano isak labinyari isak limaw uwang matawat kayo masaniyay uwang masaniso kamagot paitar o tribal kamanatar kamutan ko sa natawat uwang matawat kayo. Masilahan, kamutan ko sa Fiscal Calendar ay panpo sa 5 Speaker. Kailangan speaker secretary mo yung umutasang balwat tuligo ba sa kalpagi kailang kakturok tiyong kaniray sa kunay. Riyaman. Diyan siya lang mga kawit na miya, wag miya utupan kamagutok tayo turok yan po ng basic kuno, yay retoror. Kamu Chairman Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa bal, bangko promoyo, bangko purakan. Imen, pero magdeka kami labanan sa win kape sa mata takin kami din muna devang kadlanan ira choro me karwaru. Ako mkupura Chairman Ivan po na si Senator R2 main dan muna tayo pan pamal. Kamu Senator R2. Kailangan ko promo Mr. Speaker. Min patyan sa ulong sakaratan wa met yang anin lang melel wa kun komo vice o yang honorable members kan karaso melel wa kun raila kan karos met yan ko child men sangot. Mr. Speaker, imin melel patuan pata melel delegation in showcase melel malwat o withdraw LR nambe abugi isa ko no lepenial re sa lemao o itabi kariyaman LR number isa ko no lepenial re sa tayo. abugi isa ko no lepenial re sa lemao. Oh, kailangan. Paros mo itong kamaguto masaniyay, uwang masaniso, kamagut paitar, tayo utroyer, kamamataan resolution what. Ben pagkita tayo lang kamal, lebanasyo,
Alen ong na sabun matai wiya kupuro mo na tay komalti tay kat tepat patapani retoror. Mia tay retoror asula Speaker. mo na siya. Speaker. Kailangan speaker. Bagi kami withdrawal iman berdauan sakrai kami memotwit. Bagi kita lenggak sapal talang pan. Iraisak lemau resolution kalantar. Kariaman. Chancellor mo kamagitan Vice Speaker pagi mia utupan kamagitwo tay chapale ro tay katier pon resolution calendar. Speaker. Senator Simon. Kailangan ng common speaker o sa palay tungal sa karataan wow. Speaker luwaw, iman patuan wiyata kamakadiyo. Ang kakutro Legislature resolution number V6AH Daily sa Pwuhng sang nang kamdiyan social services, culture, tradition o historic preservation. Pagkakariyaman. Chancellor mo kamagitiw kamagitan ng utro karos mo utong kamagitan masani o masani show kamagit paita tayo utro yung kamagitan ng place of tayo ng place of limaw o resolution mo tipat patuloy ba? Speaker. Kailangan speaker nuwaw sa karetom magpagig kalanggak place kan resolution Legislature resolution of Legislature Pwuhng labi niya resak limaw o Legislature resolution of Legislature tayo labi niya resak limaw. Kariyaman. Ansal kamagit ka uya ro kamagit ka uya pagi kamagit ka niya ro niya utepe dan pagi tayo talent place kamutan resolution of Legislature Pwuhng labi niya resak limaw kan kami matay resolution calendar. Chancellor kamagit ka kamutan resolution of Legislature tayo labi niya resak limaw. Pwede utukan kamagit ebil niya inan pagitang talent place kamutan resolution of case at tayo na mangyari sa lumaban sa mga resolution talent. Makaros place resolution niya ay bang po na siya Chief Clerk. Legislature resolution number V6AH Daily Live proposal for resolution honoring alive and expressing heartfelt condolences of the 11th Legislature on behalf of and for the people of Pohnpei for the passing of the late Honorable Damian T. Saul for adoption. Chancellor mo ito ang Chief watakata title and resolution wood karata. Dahil ang kakatyan ang masunod pa ipan po na siya Vice Speaker. Kailangan speaker dahil tumal sa karet mesip dan nuwaw sa pahal ibatawan sa karet kamu yang memotwit sa lenggak kadla patola wala malam ki LR number bukti sa kuno labanyal resak limaw o kamanala. Kariaman. Chancellor mo kamagit mamie karos mo utong kamaguto masani Pwuhng masani show kamagit paita paita may kupuren po na siya ma right introducer in resolution what so banta kita Senator R2. Kailangan ng kompromiso Mr. Speaker. Kaysa pala itungal sa karataan wow o ibilmin katun kalangan ng melalay Chairman Mao, Chairman Chayang ko nuwewa pa naman miya imele yung resolution what withdraw place imin uliyante melal delegation in sokes kan melal malwa to sakar kita me LR nambe abubi ay sokono labin yar ye siklimao ye masan lang resolution yo me kitail kachinta patuan ulian temelel Pohnpei melel aram sa kanon Pohnpei o ya sabol matail melel kasompal ki yo o waon ki melel milibilbeng kauna matoka olan way man may Damian Tisol sansal ma olon way manat ayo yang pilkat tapachowas nan maluat niya uliaban winsokes nan momoting legislature imin yield on floor melel chairman buen dan kaparakala nuyaban tatok and kakto sila
melel kit talaga ni so ko ekis kawewe ta ya resolution watch kailangan Mr. Speaker. Kailangan Senator Artui o Senator Artui yield floor ang Chairman and JN Pahrek. Kailangan ko, Mr. Speaker, kailangan ko may Senator Artui. Mr. Speaker, kay John Wow, show kasambal yung mat malwataner dan kakang o sabalman kita. Ipatayang Chairman Delegation Sokes o kan kabese agis ni motomot ni oralap Mr. Speaker tay ban sabalman kita tarbowat ban nuya sabmatay patayang peninay way mel win Pohnpei patro gila maselta nol kasampalman me piluya aman all me schoolia ta me toto men Pohnpei or bil main hi all minute me say ban so gisang paron uya ta dictionary in logayan Pohnpei o logayan way ibaron me all minute ejepsang matrinim mie kataman be wasa toto Resang negara bukat, kue resolution wat, utroran wat, o kesampalan tutog wat, katail bangkit sabalman kita. Ai kamaban ukitaglan sa matail rules and procedure, me parawan sin provision yung me. Kung resolution kan o pills kan, yadail ba napalila, miya nanapen, miya sapong tananapen kaparapat siyo, masyadaban. Ukatala mauri substantial change you Israel staff kan yan siya ko ya encroachment arangak kapatawan kapatayan karasepe makapin resolution what sure sansal ismawan pagkatariyang mautang konyangan kak pagkatariyang aniyan siya encroachment Israel maban kawait angkak kapatayan sang negara men paron ngata motion ang trial ka kung timasan ben LR o pagi sa kuno pwede sa klima o sa bulman kita Masular masan pen kamutan resolution apagi sa kuno lebih nyari sa klima Speaker. Miyata masan pen kamu Senator Ned Kalanan kami Speaker. Resolution yung magtail by resolution kasampalew. Monay ba ang patupatrola ay tunggal sagaran lap wow and patrang lapwekan metiyangir nanwasan uyan lam ay tunggal sagaran wala ban kubaramu yuwan ke Vice Speaker Honorable Senators Chorus o iralgan me patrang kailan calorie o pepeyan men kapesekan kapengki resolution nambe pugi kamada resolution nambe pugi sa kuno lebenial recheck lema ire kesampal riau men patroan kapatrayang en sansal ama so de patronan me encroachment nak songan kapatrayang tamian chi sol imawya trepin president in pipa Pacific Islands Bilingual Bicultural Association, Kamba and Kamarain. Repilata nan kayun tiyapana mauyawi pipa, mauyawi palau, Railusata and we are president. Tepin president in pipa, and so what pipa mamor lelatora, round bugat. Me eo me pilinin kasampal kitolul maing speaker o honorable senators kan. Mana kapat me kaweweti yang kaweweti puksarawe en Pohnpei we ki semen me tungalan ki nan pelian linguistic ira labriawat me men patawan sakar kita o kalangan speaker o formal ay kapandala yalan Speaker Kailangan Senator Ned mamaw Senator Ned ayon po na si Senator Pahrek kalam sa Speaker
kawit mau gay mo o anana patren resolution would sang nagarbe way man paron withdraw motion may paron yata kareman o Communist Vice Speaker. Iolas no ya telur liter in Pohnpei state kan. Eso de sancai. Hari iman pagma ketika kapantala resolution itu laga popular amendment kawai triau masang senator net o metok oleh ta uya ilipan kau pasan kayu wanun Pohnpei o asik nature yang betul-betul pasan mereka cancel nan resolution wat nyatakan kamanala ipagi kelang kapantala ang next session kay. kareman Chancel makamagit yung mayor pagkakaro pagkasampalkan masan salatar kamagit ako chailan kapandela epulpen elar ng pepkaisak wano lebanya riaisak limaw o hebuya kupur moron ranwat karos mautung kamagito masani yay Pwuhng masani show kamagit paitar o kapalpen resolution application wano lebanyari sa limaw kapantalan. Theater resolution, Chief. Legislature resolution number FPA sa Pwuhng sa limaw proposal for resolution. Humbly requesting the FSM President and the FSM Congress to consider the distribution of Social Security benefits to appropriate recipients to be on the first of the month instead of the end of the month for adoption. Kadang kakatianan masanabi banto na siya Vice Speaker. Kailangan speaker ay tungal sa karanwaw sa pal. Iman betul sa karetang yung memotuat yung kaki ilang alam ko. Elar number pagi sa payo lapanyal riyo sa limaw o kamanala. Chancel makamagit mayor karos mautung kamagito masani yay Pwuhng masani show kamagit paitar mayor masanabi iban ko na si Senator Simon. Kailangan ng Probable my speaker o sa palay tungal wow ng Probable o pang Pwuhng ng representative kan koros. Mr. Speaker, Nuayo Senator Rapis patuwan italong kamutan pagpisak payo Legislature ang kakatpiyang kaparain kamutan pagwawot pasan-tasang kasanti kasampal yung Legislature katinuyata na patuwang rin milikay labagan ranan mo yung mao dahil kot kita sinsent pangaral kami sampar walisak patutak alisang ni paranan kisakiswo miyom memakay me kalalapak rin ayam man iran imuy sambong sudah patuta ni taping sambong ete patuta ni imuy we kamera kawewan me sentru mentatokong sampung sampung watata resulta o ibu sampung ay patuta piltana miya aramas merapatuan me nandu kapan sampung aral tual social security check printed there randa pamuanapan patuta ara kapisalita la ara rakal baka night sin liral sin ko panda Sang ni mata-matawa ay merkalabak na kami kakuyawi ang rin ipatuwag ka dito yung rin tatawag sa palman na pasan Arya ni ay patuto siyarong ulit Senator Rapis sa matawata sa kapitulong at kuko itanlong kuburan rin merkalabak na kumalyang kotin kawi na malwot kami lala magteka kay katarawot sa ina ng kapitulong
Moi wat pil kubrota me konong kororong in wiawite rob mau anan wiawiyong asa Pilipan nenen wau negeri o pit utru. Koi ta at perform robot engkak lelang wasa me ta wiata kosanti nintuon tok-tok. Alangan nang kamu speaker o burkan koros. Salamat Senator Rice Simon, Mamaura, and Pohnpei Senator Perez. Mr. Speaker, ikapenggi kawewen pagpagmamiyo. Pwede siya katotola iman barawan wawangi ko lakaw pagmagday kapuan talawang lakap wan katotola og tay koros kagyang tuwang nan pagkasambalwad. Karaman. Chancel me pagpagyu mo pwede pagpagmamiyo utripe chailan kapantala ong lakap pwede taro pwede kanan katotola korosan kak sapulman kita tenggalan ki. Pwede kamagat yu ay pan Pohnpei koros mautung kamagato masani yay huwa masani show kamagat paitar o pagpagwo masani ben resolution o pol ben resolution watch and kak kapantala ong lakap. Miyato resolution masular ay pan Pohnpei tayo mimi pan resolution kanan Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, itungal wasabal bangko puro mo yo bangko prakan koros. So de itungal ban resolution na pwede me dimen nuwa karara kamagital katiyan ban ka choro. Tay kamagitiw tayo katiyan po ng isa kuno o tayo katiyan po ng isa kuno. Kamu Senator Carl. Kalangan may Mr. Speaker, kapag kita tawag me sansal kosolan lakap. When Bilmia sumau, ay iban uyaki itong aluratoror, pasangan tatag magtayo uya panaramas wasat, Bilmia uya batay ng Congress. Pero kangangan bilgin uyang kilarikan mana na sangan kawedwad legislature and uyaran bilgag patwala Congress. Pili chopuin mo mabila pawali kita. Mr. Speaker, kasambal kita takut, kita takut chodo legislator kaisa ke wapali kiya rail retire. Sansal kosantin legislator what kaya ta sambarin retirement kak chapter sambar wanesa kap niya suod to takut man kak padbado sambar wanesa lima. Malwod bil kosanan de may rail kan sambar wanesa lima padota niya rail badolan mo ni resiban ala isa banwani. Abanala rai tungal wuni kanat sakarai wuni ni asuri size. Dari kamelele metatau pukat. Apabila nanen yang sandiang nan resolution kan mabam pagkataruang Congress for essential miya tatau kaya lapo apaligi. Aran bil kapatayang rai tungal wan kaksan. Dari kapunggi resolution wo ban mo kilakaw po iro pukat en kakpat. Ayay ira toror may man patigi yang kupurakan. Ang nanmasin pentatawag kalangan. Kalangan, Mamawal Senator Carl, Senator Simina. Kalangan Speaker, muna iban, badruan ay jungal, iretororon ranwat, mayaw may iban badruan. Iban badrang, isabol mo sa karatan, kapten mo wow, o mensyangan ranwat. Kaprito sa aksit, wawang kong Vice Speaker, honorable members Parusian. Badrang, Israel kan mepadang kainan uya lama-lama ranut. Lai jual dire doror iban patruan bengkak sanjal. Kayau Sangkorus meban pit committee eu committee. Karena sebab communication je sojo mekotiu mebangkak makit masuk depan patoto ni sabul mumio. Iban patruan on education. Mabami mokitiu the question you the level of ban fit education should ban go through education committee should ban alert committee ban patron alert that we are going ban assign sang speaker office I mean patron met when we are men kataman we are determined in education mabami mo kidio ba we are will in education should ban okama should go through speaker's office Speakers should assign committee in education.
men we am at Pwuhng kak sansal. Magutrekan te magutap. Ay we are German in education ni kasam palgi puko. Ari pilnian showote shongkarus me bang Tebang we are bang ko through speaker's office. Ari speaker nakasign ong protocol ong process and tamang tayo ng Ari min better one to mem Pwuhng kak we am kataman. Pwuhng kak we are we benet te tongkan ang kak mau sang ranut patun. Palangan speaker. Kailangan, Chairman, simina, kawik mau, sansal, ang kolokol, pinagkuprajailan kak, Pohnpei yu, kamelala me uya bantatako, kamelala me kasanti mau yu, on kak, sana mau, kailangan, kamoy pa speaker. Kailangan speaker ay tumul, wow, kapal kan kupromin, honorable members kan, itul pelik, ang wipakon. Ay tumalira turo rin ang uyata kamakitin pakpakayo kami ang kakasan ng session word. Niyan so may pachat ang fiscal year raya katrigay sa kuwano wat manamalat kapil imun fiscal year raya katrigay sa klimaw ngayon Pohnpei kayo niyan matatak o katatak tan palikan melel PTA raya tungalan kay panaynay Raan kilon, sound to kay me pit mamaw, nakasampalo, iray men Pohnpei kay me, ki government what. Me, kitaylo ko makalangan ng way kiyong puko, kapina, karyong kapina, legislature, pukon manamanakan ng napali, aramas puko, karal government what, kitaylo yawu pa kay. Medoro sudah paytoy lelran what man speaker. Atau kau yawi. Namo ni ranwat tok kan rai profesional me panabali inside paytoy. Nirai lakan me pan paytoy sang pan federal program. Membilian ni opil kamanaman tapon kak work in place dan insangon momta. What sabis and totola inside paytoy. Pwede uya pan man kasantin uya pan totok. Ayot, yun sama kasampan. Yan so meretelik kuenter nanan so wasakan merelon reteng sweater sang met patola. Umimian nan raketin telengkuan. Pergi uyapan kasanti kai and government makakade sudah sansal. Watel implement. When kakelaga makatin kusunet and poi tesongkan makatel kamanala maluat main speaker. Iman patuan pagi. Umyang kakabukawi kampiyan finance. And taula, ora bagi sangon karon koros makareta, sudo poi temataklan ramas pukat. Pe engka kabolta, nuya pata mapanguyawi, pe mare biasa ngawi bantotok, akawi kiatin sansalong ramas pukat. Resaka kuya tiat, tungtungolen ke kaulim, tatau, sudo poi yawi. Pagi kosenet kan kamana-mana mapanabalir implementation dami ababantki kampiun finance rapaki masang ningsen kesang luso kauti sang nita ong singo kan maban pokok lirokat bilwya men kawe tumaw ong tama kayo ko ng anabali ipagi kampiun finance wala o yarata nan ko pokok mamiya konta tok tapos ang balita ba me site paytay leranwat aku ya tetakin sabi iya kamagduman iya man Chanchala mau kamagut sang vice speaker pwede kamagut wo miya karyamani ay panpona siya koros mautung kamaguto masani ay Pwuhng masani show kamagut pwede miya masan ben kamagut kami chairman card Kailangan may Mr. Speaker ay tungal wasabal bangko puro mayo bangko puro kan koros Men uyay tungal Pwuhng ay tungal vice speaker pwede kita talk Committee Finance Plan pato yung lala Apol ben contoh tangkan masaik pete patara benarai tungal Pwuhng o pukakan magtay sa man yang men Pohnpei kasampal pukat men kongong ya so makarong-rong pan uyawi chairman karosen padyan iramen miya karong-rong palang-alang o
Ni asu magtay bang kadiyang nan tatok. Ay raman jagan lola. Raman jagan kat ko wayo. Tatok ko puyak. Puyak kupurakan bukitak. Paduan met. Jai Pwuhng sangkat sangan tatok wat mawa. Jai puyak sang. May Mrs. Speaker ay tungal misik pagi paduan met. Tatagan kami din moni banutan padoyan ang tatakot. O nuwan matang koros mapangkak report nan diyan session what yung mabanuyawi. Kalangan may Mr. Speaker. Kalangan Chairman, masular masanaban kamagit memiye paan po na siya kamagit pen Thailand. Rujungiti kamagit to katlan ang shoes. Koros mautung Thailand rujungiti masa ni Ben Rawo, masa ni Yei, masa ni Show, kamagit paita, koros may utung, kamagit masan sa lasang Vice Speaker, na nasayin lang Committee Finance, masa ni Yei, masa ni Show. O kamagit paita, ro sansal ni Kawait, memiye, Committee Ban, nanti yang puran kakan report, nan regular session watch. Miyate ratoro sang Senator Taken, masular, dia pakai, kami Senator Net. Kalangan Speaker, itu nga sa karan wow sa PAL. Speaker, kamu kupura po yan paduan, William kamu yo, pagi ren, sapul mo kami diyan rosan mau, mesub siyang korosan, murin sa osan lakap, and kapandala by san kagansel beliye korong-korong kasambali may pan pitata supplement Pohnpei with health insurance clock ya welap Tried Kamal minute Tried Kamal minute kami Chairman ni wewe penamamiye Committee Moni pan clock 2 hour lakap o Committee Health pan clock walap orishawas sansal mesabul material buya kupur tay ban sa bal pen lakap clock isak o en kakata sansal mona trial kamagiti we ban uyaw masulan pakai sang chairman kan senator kan ay ban ko Speaker, mona bang yata kamagati man sakray kamu kak excuse Ngai Senator Simon o men kitikoros Morisa wasit pesen kakiamu ya tungal Pilipin nan sustoro and ran with komitala leltun tatongka asang ni karabo men speaker i sakray gamu momotut pagi dalangka komaltisan nan buyala malam ranut obron sa bali nan malwat pang kan sakalay rokan makapantala o anak pang kanakilakap klakay Kailangan muna ibaan ko na siya kamagutai men patrawan kalipo-lipo pakair siyang Vice Speaker pagkirano ni Susong men ketikan senator kan yang agak trondotakan siyang ketikan dan kak excuse morin syawas peran kak yang patreng khusus memiye men patrawan kumailan excuse o kumai katlaw sus yaramen komala siya katlaw sus Karos mautung Thailand komal dia sebal penelakap kelak isyak masa ni uang masa ni show kamagit paita tay komal bisangan